ole le tu te klo lom lai vek chawa ceiling ti chain central jail atangin mi pahnian thlan chuak central jail atang thlan chuak hi kha to ken hriat tur anom deuh reng maya an jail chung vel hian siam thatok lo nge nia a kha to ka hriat tur anom deuh reng mai ne jail tang ta hi an thlan chuak deuh reng maya kha to ka hriat tur anom deuh reng mai ne tu ken jingdar khatvel khan central jail aizol tangin tang mi pahnian thlan chuak tang thlan chuak ta hi lal ming thanga kumsom thum parok apa ginjananga thingsur thlia JNV road hospital area nia pokso case nei le malsom donga kumsom ni pariat apa zan rachina of fark kona nia NDNPS act thu boy ne ne zonom PSA FR thelunen anjong me kane bengwana thu don danin tang thlan chuak ta hian anum na sel ceiling ti chain an sel tangin an chuaka rejei mora rotkom anda cho jail hungna banga lon liamna tan an mangane ole zai thim re bekala lom sangi a thinrim khop maya idam chunga in chhir tur khoping a sia mai tur chenia tin a soi hialani mi pakhat thian tinge ronti kanen chinanga re bekala lom sangi idu le min soi selro ka fa pai roi soi tel phagani lo idam chunga in chhir turin ka siam thei chati riang che zon chhuwa iol don don ne tin a soi ne comment 9 chhan dan kan inanga rebekal lom sang hian awa changa hiania thil pocho kan chung kwa ka fapa kanu tra te nen ka hmangai te nen kan lo lang nge tin thalaka posa ti hian hei cho thil chu eng tiang cheng en pakha thian awa comment ne alul ro na tak zeta kanen chinanga comment let bokane ifapa chuna tia hei chum ati tumna ni mela vol ang mai la ni in chun nu fa hle mai tin a soya heti hian a chang le tani email mai ni lo thil dang po inei wi ngotang idu le min soi sel ro ka fa pai ro I soi sel tel phak ani lo tin a changa idam chunga in chhir torin ka siam thei chati riang che zon chu yol don don nen tin soi tel bokane reng khat hi jon solve rum shima thataka comment thei ni reng la ya mi poi sei zong le mi wa deriam zonga wati phe thin tum thina ama rengo social se chu thushan ania ama ro chu afa pan social tel ro hi jo adu lem lawane